abebembezi b'orurembo mbarara omu kasheshe k'eriizooba bakyera omu kikwekweto eky'okwiha abashuubuzi boona barikukorera omu rubaju rw'emihanda hamwe n'endiijo myanya etiikirizibwe kukorerwamu. Ekikwekweto eki nikishushana n'ebindi byona ebyizire nibikorwa omu ndembo zitari zimwe na zimwe nka Kampala, Mbale hamwe na Gulu. Town Clerk wa Mbarara City South Division nagira ngu abo boona barikuguriza omu rubaju rw'emihanda aha mbaraza n'ebikuubo kandi yonka kanso terabahiire emyanya egyo kandi nibiija kubingwamu. Abantu abakolera ku roadside betutateekamu abakolera ku roadside abantu abafikisinga ebintu nebiva mu maduuka gaabwe nebiyingira oba abasuubuzi balina omuze bateeka ebintu mu maduuka ne badisplayinga display nekavaringa walkway yonna kati walkway yonna wano ebadde erikava tubagyewo kugira ngo abantu abingi bayini bateekateeka ngu bayiho vendors bayini bagamba vendors abantu tucenga abantu abakorera street abantu abakorera omu rubaju abatiine maduuka gonka kyatubere ekyokutangaza kushanga bakugira ngu omuntu oyine eduuka tiine kintu ekibakwenda heeru byona nibenda ngu babiteeka omuntu ekikoreka ngu babirone display ya heeru tarabone kasitoma wayimanya ngu eduuka yine ebuze ekintu nanka ngobundi nawe aija agira ata aija kigure kyabe kyokukebunyo twaba completed shock ababeeni baguza omu maduuka bakukora na display tuteeke display yereke ekitukuguza omunda byona ebintu bisha babikwata babisha so iwe nk'omuntu w'omuduuka nooguza ota ekintu ekyotashoboize abantu bakagira bata bakakireeba ekyo kintu ekyatushikaho twena kyatuteganisa muri Mbarara mazima abantu biine ekyokurya biine amabanka biine za looni abaana babasasura school fees konko kareba embeera kareba yoona yatabanguka omu tawuni ruyere twine busingi tutagetinga abantu abali mu corridors sanitary lens zonna zirikapa mubaddemu abasuubuzi abakasasiro tebalina bwe bayisa kasasiro olwokubanga buli wamu bafikisingawo kakiyosi wano bafikisingawo ebibaawo therefore byonna tubijjeewo such that we can get sanitary access. Abantu bagira ngu bashashwire emishoro yoona erikwetaagisa konka ngu nikibatangaza okureeba ngu nibatwara ebintu byabo bakiza batugerekera omushoro nasasura license yanjye nasasura mbire ndugumite nk'engambe ruhera izooba konka kunaba ndi yaho biza batusara omukono gumwe emari yanjye yona bagitwara yona yafa kandi obwensaswire license zaswire buri kimwe kuboneza tawuni obu twaza kugitebeekanisa kugiteeka omu buteeka tuborekireho ibashemeye ku bantu baza nibashemeye ku bantu bateeka ebintu byabo niyo nindeeba uko rero bakiriyaringa tawuni washanga ngo n'omuntu ari omuduuka henyine konka tubari kumwicariza kugira display yo kugurizaho ebintu bye ninteekateeka ngu tukikire Aran karakore buhanda orukurra eby'obushuubuzi nagira ngu bahiire abashuubuzi obwire burukumara okwetereza konka barema nikwe kubashikamu ekikwekweto eki kandi ngu tibarikwija kurekeraho okusika obw'etawuni erabonere. Tukatandika omwaka ogwahwire twatinkaho ebirango aha TVs na radio weeks ibiri enyuma turabiremu na n'ebizindaro ekiro n'ihangwe tukumanyisa abashuubuzi bitu kubareka kushuburra omu bukuubo aha muhanda na n'okukora displays ezirengire so itwe nka kanso tuteekateeka ngu tubahiire obwire burukumara kandi ekibashemeye kuba abantu bakyexpectinga. Ogu nagira ngu ebintu byona byakwatwa byatwarwa aha kitebe kya kanso nikwe kushaba abo boona bateganisibwa ekikwekweto eki okuza aha kanso okureeba obutari obubiine kukoreramu otiireho n'okwakiira ebintu byabo ebyakwatwa. Twakwata ebintu tibiri valuable n'ebimeeza metallic bagaras konka kanso eine omwanya ogwegazetingire aha Former Campus Division kuriya hari offices za health na community niho biri wayija ebintu byawe ntubasa kubya identifyinga twabihandika ntubikugarura. Gasha kwa Edison Chenene.